somos Billovers. Moram krenuti, jer moram pokupiti... Ne možeš već otići. Moraš ići s Gregorijom na predavanje Rafa Palmera u Del Sol kompleksu. Ne, to nije moguće. Idem tamo, ali vodim Violetu na gudački koncert. U redu, čekaj malo, Anđi. Da zaključimo neke stvari, okej? Vidiš, proveo sam jednu čitavu noć u maloj ćeliji. U sasvim maloj, zatvorenoj ćeliji da bih tebi pomogao. Možeš voditi Violetu sutra. Da, bez brige. Ići ću tamo i kao učiteljica i kao nastavnica. A kako to misliš izvesti? Ne znam, ali smislit ću nešto. Nadam se. Bog. Anđi. Ne. Anđi! Jesi sigurna da si dobro? Da, jesam. To je samo mala prehlada. To je sve. Odjednom ti se javilo, pa bila si sasvim dobra. Ne, tako sam ti ja, Vilu. Ja ti kišem na faze. U jednom trenutku sam dobra, a u drugom imam napada i kihanja. Psi! Dobro. Zašto imaš naočala? Ma ne, to je... Oči mi za suze. Bez brige. Jesi dobro? Da. Znači ti čekaj ovdje, ja idem do toaleta. Ali koncert će početi. Ali moram odmah na toalet. Ne mogu vjerovati da sam... Ona konzola je odlična, jesi vidio? Haha, pozornica tek. Meni su se svidjele djevojke u zboru. Odlično su pjevali. A, oni su i pjevali. A tek čizme koje su imali? Ovo mene čudi. Toliko o dolasku na vrijeme. U redu onda. Može li mi netko reći gdje je Anđi? Anđi, Gregorio, ovdje sam. Gdje si bila do sad? Bila sam vani u hodniku i razgovarala s Virginijom, je li tako? Malo smo pričale. Ona je asistentica Rafi Palmeru. Ovo je Gregorio iz studija. Ono je Lucila. Ona poznata gitara koju je Rafa izradio sa svojim ocem. Nemojte dirati, molim vas. To je Rafin najbitnija gitara. Naravno. Da, zato bi trebali sada otići do garderoba. Je li tako, učenici? Pardon. Oprostite. Za mnom. Što ti to smjeraš? Pa, zamišljala sam tvoju garderobu kad postaneš poznat kao Rafa. Rekao sam da ne dirate. Je li sve u redu? Je, samo moram na toalet. Nadao sam se da ćeš trpiti do kasnije. Pa krivo si se nadao. Bok, imam narudžbu za Rafu. Ali ne brinite, mogu ja to sam isporučiti. Gospodine simpatični. Šta ti se dogodilo? Jesi ostala zaključena u WC-u? Ne, samo sam imala napade kašlja. Jesam li propustila nešto? Ne, ovo je jako dosadno. Zašto ne bismo išli na koncert onog rock pjevača? Ne. Tvoj tata bi me ubio kad bi znao da smo bile ovdje i propustile koncert. I tako vam stvari. Dosadno mi je. A gdje je Rafa? Će se posložiti. Znam, a da pogledamo onu audio konzolu. Harmonije su imaju svoje pravilnosti i svoje takve. Ako uzmete neki instrument koji je vrlo mali ili neki veći, sve će se srediti u svojem ritmu. Samo treba poslušati stvari i krenuti u nekom toku. Kada se stvari poslože, onda sve ide vrlo glatko i lako se može harmonijski sve posložiti kako treba. Nije uopće problem. Za to, naravno. Oprostite. Evo, opet je nema. Ne mogu vjerovati. Joj. Oprosti. Halo? Da, dolazim, pričekaj me. Ideš li nekuda? Ne, prijateljica mi slavi rođendan, ali sam joj rekla da ću doći nakon što ovo obavim. O da, tako je. Zaboravila sam nešto u toaletu. Što si zaboravila, Anđi? Pa... Sunčane naočale. Misliš na ove? Da, tako je. Ne. Samo što... Jel ti to meni nešto skrivaš? Neugodno mi je sada pričati o tome. Biću u toaletu.